Hey, mina iza Swaka Chauke aka YouTube channel Swaka Chauke TV. Ni ba mandla ni velela ka vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscriber ka channel Swaka Chauke TV. Namuntlha Benny Mayengani the president va posta ka Facebook, va posta timhaka ta ku ku na album ya December Revolution yi nge le ku teni. Mara before Benny Mayengani the president va swi vula hi vi hi swi twa kumbe ku swi vona aka Facebook swi postiwe hi fan ya vona ikulukumba swinene ku nga misa n'wana wa ka Masingi ka Xikundu uma ka Xikundu va ngo i Mafavuka. I die hard fan ya Benny Mayengani the president, yo fan leyi kulukumba ya Benny Mayengani ka fan hinkwato leti ni ti tivaka. So the thing i ku Benny Mayengani u rita humesa album hi December Revolution, of which ya swi tiva ku album ya December Revolution ka Benny Mayengani ku va ku ri album ya njhani, ku va ku ri album leyi va ku yi ri na beef. So I think hi swin'wana leswi nga ta endla ku Benny Mayengani a pfuka kumbe a vuyela ka pace ya yena leyi hi n'wi tivaka yona. Because loko u ri qambi u fanele u swi tiva ku u rhandzeriwa yini aka swa music kumbe aka talenta leyi u nga na yona. Joan Soli Makamu ni ta nyika example ya yena cause i qambi ya Xitsonga. U rhandzeriwa message Joan Soli Makamu, mara loko o cinca a nga ha bi message swi obvious ku u ta kota na fan base yo karhi leyi a nga ta yi luza kumbe ti-supporters to karhi leti a nga ta ti luza. Dr Thomas Chauke va rhandzeriwa message na Katara na matlangelo ma Katara ya vona. Swi ta ku loko a vo cinca le ndzhaku leyi a vo cinca matlangelo ma vona a va ta va luzi vanhu nkarhi wun'wana hi ndlela yo fana na yaleyo. So munhu wo fana Benny Mayengani the president u rhandzeliwa beef, that's a fact. A ni ri Benny Mayengani a tlanga beef kambe u rhandzeliwa beef. So swi la ta vula ku loko nkarhi lowu a nga ri ku tlangeni ka beef ka ti-album ta yena a swi endla ku hambiloko album yi ri kahle ku fana album leyiwani ya sweswi ya Jesu, according to me it's a good album, but then because a yi na beef a yi le ku survive-eni and a yi le ku veni kahle hi ndlela yo fana yaleyo. So swi la ta la ku sweswi Benny Mayengani hi wo karhi wa yena lowu a nga ta fika a pfuka kumbe u fanele a make sure ku beef yi va yi ri kona kumbe va yi tele ku tlula minkarhi yin'wana leyi le ndzhaku ku a ta kota ku regain position ya yena. Because sweswi loko mo langutisa Mr Post so u le kule ngopfu Mr Post, u le kule a ni nge vuli ku ntlangu wa wu teka kumbe u tekini but u le kule ngopfu Mr Post sweswi aka matlangelo ma yena ma music ma vona. So yo mo mavonelo ma mina it's a good move, it's a good mind, it's a good planning ya ku Benny Mayengani the president a hleketa ku humesa album ya December Revolution hi ndlela yo fana yaleyo. That's what I can say. Na ku va ni celebrate na ku tsaka na fan base ya Benny Mayengani the president ku leswi a va swi wisha kumbe a va swi lava swi ta endleka kumbe se swi ta va swi ri le ku endlekeni aka n'hweti leyi nghena ka yona kumbe ka n'hweti leyi ya ka yona ya December ya mikitsikitsi. So ni ta kombela ku mi karhi wa ku subscribe aka YouTube channel Swaka Chauke TV.